But it's fine, we're going to have a nice time, we're going to have a nice show, we're going to have a nice night. For those of Africa comedy shows. Sizodleka la yongafika inkinga zakho lokho uklinela yabona. Because kama ngikwazi ukuhlekisa ngokhona umuntu oklinele la. But ukubona ngune show, khona umuntu ukumbona ngathi ungahlekisa naye kodwa uthatha ukline. Uthatha le begqokile lezi ungahlekisa ngazo kodwa uyathi banga sadedele igazi ngamkhiphisa lo. Balulekile nje show mfana. So, Sizoba right, DJ, are you happy? Everything is fine. Long Jita Class and some cashing man. Then I said, DJ, I'm going black because the cold DJ was like, but very jet. But I just decided, okay, fine. Okay, it's fine. It's all right, sharp. So, without wasting your time, guys, thank you so much. Because I was testing something with Linda and why having a man to about figure right because like I would have to about this umbrella pond. Being about poor about too big, about too big. It's a very important to nobody. I won't call you put the parts of a body shape by a boy born. But the movie tattoo. The cushion down. Say about cushion. So, ladies and gentlemen, are you ready to have some fun? I can do better than that. I said, are you ready to have some fun? Get the back up, and now for the first time in the motherfucking she's getting the cool soul and shine. Ladies and gentlemen, our first day tonight, ladies and gentlemen, give it up for my friend, Charles Tattoo! Shout out to my mom. Vale, DJ. Out there, the boots. Mfuna ibale besahle ukuthi leskip esingaga. Uza lo wenzani ke lo umuntu nje wena. Sithe pull up game yakho njalo. Uyabona lo wabu yasho ukuthi khona ke yabona igebengu. Yeah, kudlala man, side dance, this is serious. Sanibona? Sanibona. Yeah, the right. You should saw uthanda wese umuntu khona ishirt over ubona ukuthi leli ke ngeke. Hi mami, right ishirt lakho. Shaya umuntu ibe nengcewu. Yibo umuphi umbala. Ushaya ured ngomhlaka 10 amashangane hamba. Amashangane athanda ured. Hayi sikhuluma iqiniso musa abantu aba light skin yona baholwa amashangane asibabona ngani ukuthi babe red mebediniwe. Uzaba waphashana akuhlangani. Sisungahlini kakhulu ngizokubuli win. Wawamhlithi wimvu umuntu ubona ijibab sport ijibab sexhosa le. Kamu ijibab sakhuluma ixhosa sendenze ntoni ngo. Yakhulula umnqwazi. Ni right high. Uyamimilita. Indaba abantu abahle betshela ukuthi nje mina ngizohlala phambili ngeke ngiyiseke. Imuhle ngeke ngiyiseke fuseke. Uyawazi ngisho ungayithola irole ku TV ukuthi no, it's too beautiful. Sifuna umuntu omubi. Sushi ngingaba nje. No, ni right of it. Sushi ngathi happy women's day phela nawe tosanendawo yonke into leni. Yabo iFathers Day kade ngibona ngisho ama post kushenje lezinja ezazi kuthule. Nisethisa ukuthi angisinika ngalutho. Wathinta wafazi wathintani? Oh, why meqhamuka indla nivike ngathi? Mina
mina nje anginandaba nezinto eziningi. Khulisa umuntu wesifazane oyimpondo. Angisho ukuthi khulisa umuntu one-cancer, mina ngidabukele. Khulisa umuntu wesifazane oyimpondo, uma yimpondo, hayi impondo noma yini. Yabona impondo ukukhuluma ama-punchlines. Uyazi impondo ukukhuluma ama-punchlines. Olubuza into eyodwa likuphendule nge-answer eyodwa esho izinto eziwu-2. Kwaqala nje ngisamncane bathi bangama befika bathi sawubona manje sokuze singamthola uCharles athi hayi ewe. Bathi singamthola noma ngesikazi ukuthola athi Chen ndichilo nje na ngathi ewe hayi anidiki. Lapho ngihlele endlini ngithi ngikhona noma ngikho. Bayithe ngithandela amampondo ukuthi honest. Amampondo, hey la honest. Cha, ngize lapho uzonditya lale tena usicofana nefoni. La kungunda wathi. Kiwa kanje. Smart Ken. Kodwa basuka Eastern Cape ezofunda la eDUT wahlala rest kwalanjwa kwathiwa hamba odayisa ilokhunja mefika idayisa ayo amampondo awadlali kanti kuzothenga iNigerian ngizwakala ngosi sethi yo ayikhupha njani izokwazi ukumbuzo ngethathi rand uzayichitha kobantu ngoku futhi kala kubi amaXhosa honest uma was honest ngale ndlela le serious mina ngikhule ngimumbi ngayi vele ngiyayazi ukuthi nina bafana nikinga imiyodwa niqamba amanga obvious sekabasegazini unengalembi no most beautiful cutest boy ever nayo cutest boy ever ngiyabonga. The cutest boy ever ayesikoleni. Isikoleni abadlali. Umune khanda elikhulu uma nesikoleni siqhemeza. Khanda khulu. Esikoleni ngisho ungayisida besamba kanje. Mashone vumbu. Yes, sesikoleni. Umumnyama usomnyama. Umumubi umubiza usilwane yonke abuyeke beautiful cutest boy ever. Esikoleni bayangibhodisha. Bathi ngumubi. Bese ngithi omalume bathanda ukukhuluma. Abaze umubi mshaya. Khuluma ngitshanje straight up. Nazia. Ukhokhela lento Alright, saswakhe ngifixela wena. Eblazi right umnyama ubonakala. Awumase udaba bakhuso lo simpahla ehleka kanje. Khona umuntu sesikuwa ngenkanyetho ukuthi ngoba kukhona umuntu. Uma mina bengitshela iqiniso nje from the word go mengivuka nje ngiqhamuke kuyena athi yo mntami awumbi sanwa lami yabona lo awumbi ukuthi usuka la hey bibini noma ikuphi la ngazi kodwa uqhamuka ngiya ndawo ngisho ngiqhamuka esibukweni ngisinabinayo le show itshela amaqiniso inganzeni ukuthi ngiyithanda ngompondo ukuthi ngiyayiqhubukela anytime nami ngiyimpondo but I understand that kodwa kuthi qubu njenge makeup kuntombazane engathambile kanti ithi ifake vele kuthi qubu wena now so serious makeup lompanda kubuka kanjalo njengokuqhubu uthi kuqhubu kwamanje esidlale nje umnandi le Sunday easy Sunday sayiphuzela nangiphuza iblack wood hayi ukoloko ibhayile sangoma
phuzela ibhayilenza ngoba ku-right vele yabo kuhlala hayibo sekhona namantombazane sekaphithiza hayibo akusemnandi wakwathi ayazi amajidi ubani sekumnandi la ngisho usuchama usho uthi wena khonto sazoyenza uthebe amantombazane athi hayi ngamehlo engasho nolutho athi nje sekunjalo sekumnandi kanjalo kanti khona le ntombazane esha u5 ayazi amajidi bentombazane le esha u5 le emithi nje siyahamba manje kuyahanjwa lethi ngisho ukubuza ukuthi niphuza isabana khuluma nawe shabangani bakho uzophuza into ephuzwa abangani nawe we extra kanti yena esha u5 esha u5 kanti nami kumajida ngulomjida lo esha u5 Sesibhekene kanje naye. Sekuphikana wonke umuntu ongenamuntu udlosha u5 nami. Sesibhekene kanje manje ngishaya iblack label uthi umbuka ngehlo. Ngoba ukhuluma nomuntu ngehlo niyiqede indaba kodwa ngaze nisho lutho. Umbuka nje uthi ngicela uzohlaba abantu. Ithi mina kodwa babala ngani bazo. Lo. Abona ukuthi yabo yonke lento le athi siya ngokuba tense. Athi nje guys ngicabanga ukuthi sekulate asihambe kusho lo ngobisi abangani bakhe sekumnandi babona ukuthi sekumnandi effect ezoyenziwa ayithi nje hayi ngeke osahleli kancane few more minutes athi guys asihambe athi no abona ukuthi akusenzeki lutho lo shawu kade azwavela wavuka ukusa wenzani avele wavuka idlozi wabuka mina ngqwemehlweni wathi Ngathi ngiyamziba wangikhweba wathi abantu abadala abaqhweba nayo endakelwa lo basho ukuthi uvuka idlozi umuntu orongi nami ngavuka umpondo bathi kubu wathi nathi heya wathi shots nathi kaka wathi into zakho iphambene nathi uphambene umuntu kaka yonke yena shiha ya shiha sebeyasibuka lapho basibuka bonke ngabona ukuthi lokho hoho lokho ngeke kuphela Athi ngoba yena uvuka abantu abadala ngimsele azi ngenzeni uvele mvukwe yingane wathi nathi wathi bathi sidakelwa la sese sex naye lo ngithi alivuki ngani idlozi pho But mina into engayibona lapho ukuthi we should respect ama-cultures abanye abantu. What if wayivulwe ngaphela? Yebo? What if wayivulwe ngaphela? Yabo ngoba ethi into zami iphambene. Sengihleli ndabo utshwala nensango ngiyasho ukuthi mhlawumbe ngoba ethi into zami iphambene. Ukhuluma nge-ex yami mina ngangathanda nomuntu oneyingqini. Abe ngathi engibhulele ethi into zakho iphambene ubesabona amehlo ex yami. Namkhatha mina ayibuthi kurokuthana nomuntu onengxemu kodwa bethu awukwazi ukuthi abangani bami bengikhuza bethi Charles sicela ukuthi ile relationship uyihlehlela kancane noma akubukeki ngithi indaba kuneyingovolo manje mathe mina nomuntu wakho uthela wena utha I feel right leyo ngathi ngihlangane ebhasini ayikho into wrong ukuthanda nomuntu onengxemu kodwa wakwamchithela umuntu onengxemu ugcina usubona ukuthi mina umuntu wami ayikho into wrong ayenza ngamchithela wangibamba wakwachithela lo muntu onengxemu uzothi mhlawumbe umehlo manje wakwamchithela umuntu azathi mekubambela athi asho lutho This last time,
sikhandishile kamnandi angazwenzana efonini yami edropani kanjani kwavele kwa-pop up i-message ethi love, I enjoyed myself last night. Yazi into ebuhlungu kakhulu yini kwavele wangasho lutho wayithulela ngathula nami bayazoqala i-comment wathi uyacula athi wathi okay love ngilambile ngicabanga ukuyokwenzela ama-fried chips ngiyazi uyawathanda ngenhliziyo ngiyathika as a cheater uyathika yonke ikhonvelo ezakalayo uyathika wathi ngiyokwenza ama-fried chips ngiyazi uyawathanda ngathika thika ama-fried chips enziwa ngani andakangibuzanga lutho lo wahamba wakwathi umuntu ehambe enza ama-fried ngale uhlale la endlini uphathwe ukuthi yiphi indlela elula yokungasho ukuzwa uthi uyawenza uthi wathi kushise ngishwabane lingene ngobini ezinye abantu besho bashwabana ukuze uhlangane nendlebe kanje ukuthi ngiyacabanga isebe sendayi futhi amagezini hayi kithi mina ngizwa abuye nawo ama-fried lefika nje wabeke phansi shaya isosi kamnandi azi nje seyisinekela uyathatha ngiyadla uyathatha ngiyadla avela suka into arandem athi nje babe ngithi yes love athi uyabona what I can tell you is yabo i-Orlando Pirates this season was the shit as a cheater ngiyathika Orlando Pirates umina ushit ukushitha kwami kodwa babes mina I just want to make out nawe wara wabathi uchithile ungekumbuza umuntu avela aqala kukhise la uyehla hayibo almasefika la alikhiphe itotolozi angeke akhiphe phela into serious uyazi abantu abakhulu ngomzimba uyazi idudla inenqantizi nginamanga I think this dude has never been trying this dude. This dude has never. This one we are calling was his that's a toothpick. It's a fact. Uthemesefika la ngithi ngikhumbule ngithi as a cheater ngezani ngiyathika as a cheater ngiyathika uthemesefika la ithi i-cheating mind yakuzoluma ngithi mina lophe ngi-right angweke hlala ithi ufuna ukukhozwa abanye abantu kodwa mina akhuluma into eyiningi ngithi athi ngimyeke uthema sesiyalifaka emlomeni wawabona into abantu besifazana aba magic sikhuluma ivalo magic sikhuluma ivalo ipipi nengqondo akuhlangani ipipi nengqondo yayo lento ukuthi ngizothi ipipi alivuka kanjani ipipi into abangabo asazi nathi khanyele ngenhliziyo ipipi lithi nje angihlangani lithi awungeke amacakala nje ushipip mina angazi ipipi amacakala lapho ushipip mina angazi lutho mina ngithathile ngibonisa ingayi icakala nakahlaba naliqala ngizokuthanda seduze kweqele ngihlale naliqala lakhe eqele lokuthi uneqele eqakala anandipi kodwa lithi we amaqakala uneyikhoma kobhozo ushipipi mina angazi lutho ipipi liyakhumbula ukuthi mina ngitshithile wathi uthi uyalibamba unetathi ipipi we ngitshithile mina wathi uthi uyalibamba athi we amengitshitho that's it that's ngizoyikatela zenza uhanti that's ipipi we angitangani shithile nangisuthu usineni kushipipa akazi lutho mina uma umuntu elifana
njengamalubluzi alithi kusayinta esede ngaphandle umshaya la izulu labo ngumincane ngithi I'm a cheater. Eventually lavuka ke yabo ntsese ngithi kumnandi yabo mase kuyile party le khona party amajida ayazi amantombazane nawo ayayazi ngoba siyenziwa yiwona khona lo mthambo lo uthinta ngaphansi kwesende lo okwenza ukhale njengembuzi lo mthambo hey yabo le party lo uthi kuthi hey senginale yaphi ngiyahoyi wathi nje ngicela umuntu okwahlela phezulu wathi hey wathi love ngathi yapi wathi love wathi yapi iphini ithi sit like wathi iphina ngiyayazi love ngathi ya ubani usine wathi usine wathi ubani usine usine ngisho ngangigxeka bengicabanga mina uSamsoni wathi nje amandla amaseyinweleni walala akaphuzi akabheki unemfihlo eqondene naye noNkulunkulu ngqo akaphuzi akabheki wathi nje thilala amandla aseyinweleni sayibona uSamsoni sikhuluma ngomuntu oshaba abantu umhlathwe mbongolo ayigugugugu ayingeke ngobhisha ngani hayi nothi nona nofethu mina ngisuke emawodi ngisuke nande emawodi ngenzela ukuthi ukuthi contacting kanjani ngidubula no angisho ngasekhaya thina emawodi ngasenanda mina wasenada suke emawodi amashangane siphila nawo suke point ukuthi sibizana ngamashangane that's why iMarsh isendaweni ezama urban areas wala emalokishini ngeke uyifithi because siphila nabo labafethu mina ngiyakwazi ukubona unkangane uJenito awukwazi ukugqoka utie blue and black uze comedy show umuntu wasemlazi konke wasuka emlazi egqoka utie blue and black ushana lempahla eclip lema prefect hayi shangano namanga yabona ishethu ulishayile uthaya ukho wena shayela babakhombisa iclip hayi sina le prefect manager never no but yes into abantu abangayi understand ukuthi thina asikhoze le4B siyahlala nabo bafethu yabo asinankingi mina mawodi amashangane asekhaya kubiza ngempondo wabiza ngeshangane kube right because sonke sila kumnandi siwaphondo ukuthi amashangane ngasekhaya asenza izinto ezenziwa abantu bomphakathi amashangane asenamasonto isonto laba kugumede kodwa ungakwazi ukubiza yena ugumede ugamede ngoba ugamede mina isonto uma ufikile kanje uze khona kufanele usazi isitori sakho noNkulunkulu ngoba mungasazi isitori sakho noNkulunkulu uzoxabana nomfundisi kanti inkinga ikuwena ufuna uwazi iBhayibheli yazi kancane uba ugamede akancane ukuthi ugamede athi basalwane sizovula ngencwadi kaJakobe amen amen yawumethi amen ekwa kanje ngeke ungathi amen unamanga athi amen uthi amen sovula ngencwadi kaJosefa basalwane uJobe wathunywa uNkulunkulu uthunywa eNtalashish masuka eNtalashish wena ngeNiniva uJona wasuka eNiniva amen masuka eNiniva uJona wagwinya inhlanzi uJobe hamba phezu kamanzi happy bayizinto zonke khona ngisho inyanga zamashangane khona inyanga khona igebengu zamashangane zilashwa inyanga zangakubo bebekhuluma lapha na kodwa bayi understand language yabo bathi wena njengomZulu uyolashwa yibona fana wazi isitori sakho ukuthi unenkinga yani ulalele ngale nje usuku ulalela inja yakho
Ukhuluma nathi ngaso support akekho right. Yabo? Communication is key, not language. Communication. Communicator nenyanga ukhambule. Yaza kancane ukhambule ukutshala into uyasebenza kodwa fanele waze ucommunicator naye. Anqala athi uphathwa yini? Uthi sibhobo. Athi lonto la siphatha sibhobo. Sibhobo mina lonto ngiyiqeda yonke. One muthi, one person, one indawo, one sip yonke lonto. Mina ukhambula mina inyaka into yakangobe into ngeke uyenze ukuthi inyambusi uyakhula ukwenza ezokhula nesipho uyasebenza ukhambula feel ukhambula akhiphe lo muthi athi yabona lo muthi lo fanele wazi ini story sakho yabona lo muthi lo umusuka umuthi lo into ngifuna uyenze wena ngoba uphethe ngasibhobo ngifuna ukuthi uthatha lo muthi thathe sipuni siguqude sipuni siguqude siguqude sipuni siguqude sipuni thatha amadolo wabeletha wambe wena ngoba lento ishoyo ngokuqhubeka nesibhobo ibaleka inkinga yakho athi uvula umpompi ugibele phezulu kwakho ukula yini wena ubuza uthini wena oze kuyena uthi namakhosi athi hayi aniyana amakhosi ngibhakabhaka thatha ngeligi lesandazi yePirates hayi makhosi mina nomakhosi suka sabamuphila kanti mina mibedela kukuda amadolo ngomuthi nesipuni wabelethe umuthi wokubongwa la ekhaya cha kona ngishigelengu zamashangane ebese wabanjwa uJenito uNkangane uBettina noJacob emjakajaka nabantu bakhe wababanja inkunzi amashangane uzufisa ukuthi uncothi ngibanje uMabura serious ubanje inkunzi a question mark iqala iziyophela yazi inkunzi a question mark to the head funa ukuphila wena angazi awayuphile uthi ngiyaxolisa uzoxolisa ngokuthini uthi ngiyazama uzosala ngokuthini letha ngefoni yakho yokuthini usuwilida lithi asuka Nkangane uthi nawe sengizobanjwa ngicobona inkunzi aviyazi kanje uNkangane wathi yabona lento yakho bekuthiwa ukuthi wakuthini before kusanga ngokuthini ufuna nto kokubhayela ngokuthini ufuna ukuthi no you right but into emnandi ngemawodi inanda ngithi nazo usabona ifana basenanda bayalahla wala no right abalahle iwestern lahlani wasenanda ke wena ni check amafoni asikho safe Clement I was caught in a Syria wawela le Clement ila mase sabe beka ikhabi sex bambe kanje enhlaba lebahla le yes adetha ibele lithi that's that what's the woman on top of the sex Clement that's that left ninja it's not that bad yazi mountain thing ithanda houses bakhona iyodwa abajajani houses wasemawodi in fact nginikeze lonke abantu besifazane credit ways due nginikeza ama flowers wenu
Ngizohlaba namhlanje. Nina abantu besifazane majide siyayazi ba. Abantu besifazane abajajana. Abantu besifazane abanasikhathi sokujajana. Abantu besilisa abajajana yazi sibamba kephi sidudla phoza yami. Besichama etoilet. Ayithi nabantu besilisa sinalento le. Yokuthi muchamusi kanje. Ayisekho le udonga kanje. Sinalento le ethi kanje. Angazi indaba thina sinamatotolozi thina bo MT sifika kuqala mesifiswa kuqala shothi ufika netotolozi yakho vela akukho umuntu uthi ngifuna uma partner indawo ngifuna uma ekhoneni awufuna into ezongipintsha la ngepipe elikhulu ngibe partner indawo ufika ube la uyikhiphe yakho uyikhiphe itotolozi yakho lapho inhliziyo yasho ukuthi kuyahamba bangigumula ibhlwe ngibeke phansi ngoba vele incane izolokhu ibambe kanje ngathi ngidlala iBhayibheli kumele nje angazi why kufika omunye mhlawumbe angathi upeste ngconyana afika yeqele azoma la akubuki uyifihle ngothi ufika vele incane uyifihle kumele uthoma mncane bese kufika ubastek isilande singaka kufika ubastek into eyithemba ngishigenthi ngisiwe ifike siyingena la imajida uyasho ukuthi ubastek ngelo akithi lo useqela ispace lo omunye angathi ungconyana nawe avele bazoma-partner indawo athele ecama la alikhipha ulijathi liyaphuma vele ugobe lithi umile lapho nepitshana uyasho ukuthi lagoba pho ikhona ukuthi libe gobe lize lithi indololane yepide ukuthi na indololane yepide uyijathi liyaphuma manje alikivele khona ngempela wathi le phathi yepipile le abesathi abesahleka athi umile la wena uthi hayibo uzochamaphi lo uzochama la elapha aphinda hleka wosibili abesalikhipha wama majidani amantombazana ndiyazi amajida asesikhatha naye wangasibona ukuthi uyakhipha imiblaka imoya wamashawa wabapipi uthi mayaqala ukuphi kuna moya wapipi ungaka jajana majida abesakama umuntu athi hehe ya no god usho la uzifaki wabahambe ngathi umincilisile kolento le bazana banawo nje lo yani abantu befana ngithandelana buka nje mfethu buka uqhumeni yaba uzuqhumeni uyayibona kodwa umuntu omqhumile akekho umuntu ongakhipha izithombe zakho uthi nangu baby no phela uJay-Z wakwamubhiyoza wakwamubhiyoza abantu besifazane abajaja because yazi why abantu besifazane ba-understand ukuthi kuyenzeka ukuthi ugqoke usize 10 kanti awukwazi ukugijima thina ngo-size 3 sigijima yayibona uthi wathi nina ngo-size 10 awukwazi ukugijima uhamba nge-wheelchair mina ngo-size 3 ngithi ngo-size 3 abantu besifazane into engithandayo ba-understand iyebhadi ngakanani mami iyebhadi ngakanani iyebhadi ngakanani kodwa ikukuduluza uzofisa ngisho ukuyifaka la ungayidingi khona awuthethi ngisho ukuthetha ngisho ukuthi apha wewe ungahlala esitofini sona hayi bo azothi apha wewe phila le chat simthetha please welcome on